Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Rang Baadu kari India Narendra Modi, ulai Khublei Donald Trump, harian balapau kidak ba Trump unlong biang kumu Presiden kari Amerika, hagajing penmi result mentarasi. Khublei paralok jonga yagajing job election ba phala jongpi, katba pidang te yagajing job jong kasamoi terikam baladap jongpi, ngakmi lenti ban penthamai yagajing Ïatreilang jongi ban penklan syuk-syuk yagajing adai, hapadeng ke India bat ke US. Ringkat tong Ïatreilang nak benta kajing baha jong kibriu jongi bat ban kentiu ya ke syongsuk syongsan bat ka roi kapar ha ka perthei lapen pau umodi ha rensan x menta kasngi utram haduk menta ulayo arts pa nyau phau ki electoral college vote kat ba ka Kamala Harris kalayo arts pa saupusau watla 4 shim lapen bena ya kajing job jong u hendai la pau shai ba utram unsayo abyang ban bat ya ka syuki kum president bathamai kari Amerika laban kedo Donald Trump ulalong kumu Presiden kari Amerika hausnam ahja khanyo hadu usnam ahja arpuwei hendrei ula syarem no ahu Joe Biden hausnam ahja arpuwei